Da li ste znali da na našoj planeti postoje životinje koje su besmrtne? Ukoliko ne bi imali predatora ili prirodnih neprijatelja, mogli bi da žive beskonačno. Predstavljam vam 5 životinja koje mogu da žive beskonačno. Na 5. mjestu se nalazi aldabranska džinovska kornjača. Aldabranska džinovska kornjača spada u gmizavci iz reda kornjača, rasprostranjena na Madagaskaru, Tanzaniji i Sejselima. Staništa ovih kornjača su slatkovodna područja. Besmrtnost ovih kornjača nije bila dovoljna da zaustavi izumiranje, a najveći uzroci njihovog izumiranja su ljudi i pacovi. Naučnici su uspjeli da otkriju tajnu besmrtnosti ovih životinja, a to su jak imunni sistem i otpornost na rak. Na 4. mjestu se nalaze meduze. Jedna vrsta meduza pod nazivom Turritopsis nutricula ima specifičan ciklus života u kojem se iz stadijuma seksualne zrelosti vraća u stadijum seksualne nezrelosti. Ovaj proces se obavlja transferencijacijom ćelija i ovaj ciklus se može obavljati beskonačno, što ovim meduzama daje sposobnost da žive beskonačno. Na 3. mjestu se nalazi salamander. Salamander ili daždevnjak živi na kopnu i u vodi. Većina njih u razvoju živi u vodi i procesom metamorfoze gube škrge i nastavljaju život na kopnu. Ali postoje neke vrste koje ne doživljavaju proces metamorfoze i tako stalno ostaju u stadijumu mladunaca i u tom stadijumu mogu da žive beskonačno. Na 2. mjestu se nalazi morski sunđer. Morski sunđeri su višećelijski organizmi koji se uglavnom nalaze u morima, a neke vrste se mogu naći u slatkim vodama. Naučnici su otkrili sunđer star preko 11.000 godina na dubini od 300 metara od površine mora. Naučnici smatraju da je tajna njegove dugovječnosti stabilnost dubokog morskog okruženja gdje su zaštićene od promjena temperature i jakih oluja. Na 1. mjestu se nalaze školjke. Školjke su mekušci čije se tijelo sastoji iz plašta i ljušture. Slabo su pokretne, a kreću se zarivanjem stopala u podlogu. Postoje morske i slatkovodne školjke. Ono što je najzanimljivije je to da školjke mogu da žive beskonačno dugo godina.